Sangut klat kisipai ke India haka operation sendur kata pentikna DGMO jong ke India. Tetom tang sengap kambnya yakni kubor lengkon. Haka jinyalang baiklat patai kubor. Haka janmit jong sini ubleh komut mentasngi. Director General of Military Operation DGMO kata Lieutenant General Rajiv Khai. Lapen dikena basangut kisipai ke India kilayam hak operation sendur. Ngiladu sangut kisipai hak operation sendur. Ong hedo dak ba ai ka jingkain ka batikena na ka jing hartma batikena bak India kala pelong sesiliang kaput. Henry omtang bak India ladu itik sangut. Henry ke Pakistan ke Khamat Khambun ia ka jing julor. Hak jing ta hasilenter ulan of control. Ugai ulaban rap susu. Haka bakat kumi kubor liatu bak sipai Pakistan gladu kumbalai pusan hadu sau pungut kisipai haka jinga ther suloi bat kajinga siat iki namding artillery bat drone haulan of control hapreng kan nyau hadu spotering jong manta ubnai susu kisipai sun jong India lapan hab ibabun giling sun Pakistan ong we sipai sun katau AK Bharti daga babenram unnum leit saka jingkain kawamut unnum matai benya adu kana teli giling sunnya pom jong Pakistan kan dia kada penhab ne pen mithaino wei ning spai jong India ubadai ne gejala Andhra Pradesh hakaba kmi kpa jong u kidi tanggi nang rep kibadung bat uderu ukun marwei hakaba ulo sya penyap no hagane gatma jong India persya yak Pakistan yam padunut ki kmi kpa namar bude ukun marwei jong ki nalor kataru bagi dei kmi kpa kibadung kibari tang kinong rem kila pha yalo jong khon syaga kam banyada yalo jong kari Henry ulayap no haka jingi khon persya yak Pakistan ulayap haka jingi le kum uriu sulur bat im ka kerneng sa kanam bat ka kerteng jong ne usipai kari morali nak berlajon yak Indian Army Hausnem Arjar Arpuar ubadai na po Satyasai district jong jela Andhra Pradesh